La literatura nos permite acceder a una vida expandida, porque nos permite expandir la vida tanto como se nos dé la gana o nos aguante la vista. Aholkatuko nuke literaturarat itzultzea. Eta horrek baketzen gaitu, eta pentsatzerat eramaiten gaitu iraun dezakegula. Iraun dezakegu hitzez hitz, iraun dezakegu jendez jende, iraun dezakegu herriz herri, mugak zeharkatuz, jendekin mintzatuz, esperientziak partekatuz harremanetan egonez beti.